Adodanko Akufo-Addo na suye na enedua yi ewon kran ene ne mpatam na da je ni posokra ne nyina ne se wono na oye dwamtire ni de fansa chairman edma Gulf of Guinea commission na mampani enedua yi yeka Gulf of Guinea commissioner wo nam obese enkono so hu aman bia emfa ne se bia epoi etwom ho ahia na ebi dedo mo man mu honum se no ana omatima kan kom ho nyina ntoma na omatimi de abo ano ase ya na aka hye ni se ya twe omye bako sa enkono 9 na Benin, Africa, Cote d'Ivoire, Ghana, Akoma, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, and Africa, Togo, man, Africa, Congo. Womo and Akabo Mwasa, Gulf of Guinea, Omodi Omutirabom say a form say a commission. Na empenfojire pass commission way, Omosha ewa fia pem ayen fimpiminu ene eye drone bako 2021 and woman in Akabo Mwasa bredi. Woman so etimi akomo to menyina etimi edi afuano. Na ekamie so woman say Tamana COVID-19 hontino no montai enhia bebresa animu ni animu no monhia da bi ombehia agise bia enten fidie no sesa so hu gise bia se zoom meeting eno beye na we akere na dwen na we so de na dwen kira ba ne ade na mabra covid timi kwede na so mutimi bomade na animu ni animu sa meeting ni hyemude no wo mu etimi de entina ena mpanifo de akonso ewo enkran na kamie se enaman ba sankro no obia kyeso ka ho no wo mu mpanifo no ebomade ebaye na enoma besem yenu eno omde to apono so a omotena se ompese bi omotimi fa wadwene ni nyina ene se ompese ebi ekina bi no krono bo aya na ekoso ewo poso no omopese so nyina etimi etwa edu ba bi etimi kofa ntokwaba afai efa de fanse bi amanfo bi anro bre ni sa no ma ni nyina no ompese esote omse nkintabuo edi ho adanse se wo eye afai eye mpinu ene adronu mienu 2022 no ewiase mfa na nyina tese eyi krono bo etimi so ewo eposo no na etwamu be se de okono ena fodu ani kirem so ewo sa eye Gulf of Guinea so a ye no Africa ase no a yesimu be se eye dumiense na timi baye omse wom se 2021 de no na eye bako be se de no so 2017 wo de compare 2022 de no a efi January bosome na ekope September bosome na de a na kamia se eswate ansa na mom ombe so omutu ase omantimi entu ase kra na ompese bia esote kra ba fom se yahu enuti na nedua isa eye meeting chenchenchei eno etimi baso omse so manhwe na omunyina momaden ankomotuma pa emfo no hwe ya na echina bi no amafufo bi etimi ba besi wona awura omse sa ekrono bo atakoso ewo poso na fe ehon krono ba no omugide pass afi etwam na ka omutimi boy no etwamu be se America $4 no 1.925 billion se kan no kan ya ho fa sika nka ana se ntasu nka so hu nanti wo mu pese sa de no betima akoso nti na duai wo matime so sa ho atwene ewo enkran omse wei ene de atoso eye miensa omo ahia Ghana mampani nana Adodanko Akufo-Addo se enoma miensa ana omde guna kwamu omo pese sa eye kronobo ana fe ntoko eta akoso ewo poso no eno so betima ato aso na akoso ompese omnyina bomade na omokomotuma efu anu na omode ekon editia sa enioma no. Excellencies, I've taken advantage of this extraordinary meeting to bring up for discussion two issues that are of great importance to our region. Firstly, the issue of finding means of making our region a safe, secure, and prosperous one, in order to come up with strategies geared towards strengthening peace and security and winning the fight against maritime-related crimes in the region, such as piracy, illegal, unreported, and unregulated fishing, arms trafficking, pollution of the environment, smuggling, fuel and crude oil theft. We shall continue to work to address these maritime security issues to help curtail and eradicate the menace caused by these acts of criminality in the region, so as to build a safe, secure, and prosperous Gulf of Guinea region for sustainable development for our people. Omon pesa ayi poso sa kronobone sa hon kronoba ntokwa na kina kwabenane wonu musumogale sa twentwe ma fam abra enhyada emfam na kwan mu no enu nti ena omatimi asi san konyanti enoma mienu ana mo bomade tenase a wo mo ehwe yeso obetima ka ho nsem ti de ka no de toso mienu ana Ghana mampani ono eye chairman edema sa eye commission wegire pass wo mo ebehwe se aman enkono ana omutimi ewura mumom beye sa Gulf of Guinea commission no etomo pese omusi ehwe na omotetro mahye mu ema aman fufuro bi nso ebeka na ba no sa ebetimi aboa pa
Also on the agenda is the proposal for the possible expansion of the membership of the Commission to include all the 19 coastal states of the geopolitical Gulf of Guinea for effective collaboration of our navies, coast guards, and other relevant maritime security agencies in the geopolitical space of the Gulf of Guinea. It is important to note that for the expansion to become effective, the Treaty of the Commission will have to be amended to allow the inclusion of all the coastal states in the region from Cape Verde to Angola. For us to have an effective and a well-organized defense of the Gulf of Guinea region, the countries of the region must be encouraged to join the Commission so that collectively we can make a significant difference in maintaining maritime peace and security in the Gulf of Guinea region. Some fonti way aye Ghana mampani nana adodan kwa Akufo-Addo nti we na ye kanyina na ho adanside etwagu e woni mu kata no so Facebook page wa Akoma 87.9 FM so ba ensem no mede nka kire mu e de amam dada nti no wo afe 2001 mu e na ekwe yese wo sign na ma bebere abamu a sabre de nkono o mo hwese dodo na ebetimi abeka ho.